Abuyani munjani salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathile yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Sabona sisi, bengicela ungipostele indaba yami. Ngileminyaka engu-45, ibizo lami nguGrace. Mina ngayenda ngachata umchado omkhulu umangalisayo. Ngajabulisa abazali sibili. Inkomo zamalobolo zangena esibayeni. I wish ngabe ngangikwazi okuphambili. Yekela abadala bethu umendo awuchayelwa mathambo. Ngoba ngabe ngabuzela. Ngazwa iconfession elayibalayo eyabangani lami ngizele yami. Umngane wami sasidlala sonke from e-university. Wayengu best girl wami. Ibizo lakhe ngizamuthi nguMessi. Wayengu best girl wami and lami ngangijabula ngifisa ukuthi la i-relationship yakhe igcine ngomchado. Kodwa yena umngane wami wayengajabuli at all. Little did I know ukuthi she was faking it. Ngangimtshela everything okwakusenzakala empilweni yami. UMessi wayehlala khatshana lalapho engangihlala khona. Wathutha wasuka wazohlala maduze lami. Mina ngikufaka ngengqondweni ukuthi yini okwenzakalayo. Ngapho ngikuzitshela ukuthi maybe umngane wami ufuna ukuhlala duze kwami. Mina ngachuza ukuhlala ngingasebenzi ngisithi phela ngibe ngumfazi lami oqotho. Luckily ngahle ngaba lesisu. And uMessi wayebuya endlini especially during the last trimester. I think yikho abaqala khona ukuthandana. Ngahamba esibhedlela ngabeletha, ngaphenduka imudu kaBen isitshintshile. Ngapho ukuthi maybe isikhathi uzatshintsha. Saqalisa ukuhluphana endlini. Ukudla wayengasathengi. Mina ngangitshela uMessi izindaba zami zonke. Kanti yena wayehamba esiyatshela uBen ejabula futhi ukuthi khonokho kuyenzakala kimi. Ngangihlala endlini enkulu ile modern furniture. Before konke lokhu kuqala sasisidla mnandi abo 7 colors ngiyakutshela. Every day sasisilwa physically. Ngangichaywa ngivuvuke umzimba wonke. uMessi ebuye engithobe sincedisane ukusola uBen. Kwaqhubeka isikhathi eside. Ngake ngatshela abazali bami labakhe bathi bekezela umendo unzima. Ngaqinisela ngaba lo mntwana wesithumu. uMessi waba lo mntwana ongumfana oyi1. Wathi yena umithiswe yiboyfriend yamdamba. Uyazi ungatshela umuntu ukuthi endlini kunzima. Bonke babesithi wena udriver ule mota. Babesithi wena ungcono ukhala ule mota lendlu enkulu egcwele izinto bekezela. Imota lendlu ayisikho lutho kumarriage bakithi. uBen wayesebalisa okuningi. Ukugcina umuntu ongasebenziyo kunzima. Ugcwele amanzi. Ibody yakho ayiyenzi. Lidla kakhulu. Kunengi bakithi. Kwakungihlaba ngaphakathi. Plus ngangingela solution. Ngazama ukudinga umsebenzi awutholakali. Yonke imisebenzi engangiyi-rejecta bengi-offer ngase ngiyicabanga. Laliphuma litshone ilanga ngikhala everyday. uMessi ebusy engiduduza yena enguye owayeyinkinga yakonke lokho. Uyabona nxa umuntu engesakufuni vele akulanto ongayenza ukuthi etshintshe imiqondo yakhe. Wangixotsha endlini labantwana abangu2. Ngasuka ngaya ekhaya bathi buyela wena maybe ngo wrong. Liyekhulumisana loBen. Ngingabuyela ngaphi yena uBen wayesengiblokile vele uBen. Njengabantu ababehlala eMaloden City ngasuka ngenyawo ngaya elokishini
elaliseduze. First day ngalala egangeni labantwana. Ngalala ngikhala ubusuku bonke kwaze kwasa. Ngelanga elilandelayo ngabona okuyindlu, kwakungela mnyango, ngangena ngalala, kwakungela floor. Amalanga ehamba sibili, ngangihamba elokishini ngidinga amaphishjob labantwana. Abazali bami khona okungidinga. Kunzima bakithi. After kumbe 3 months ngathola imali yerent endlini eyayingela magetsi. Ngahlala khonapho okwesikhathi sibili ngaze ngatholelwa umsebenzi ngomunye umama engake ngamwatshela. Ngathaba ukuthi lami sengisebenza, ngasebenza ngasuka endlini engela magetsi, ngathola eyinye engcono. UBenny zwi ngisho ukufona uMessi zwi laye. Ngazofonelwa ngomunye umama owayethengisa ama-handbags duze lendlini lapho engangihlala khona. Esithi ngihambe endlini yakho ngibuye ukuzokuthengisela ama-handbag. Ngithole umngane wakho lwana owutshona ulaye beloBenny bephuma ngemota ungathi bayathandana. Lokho kwangiphula inhliziyo yami. Ngafisa ukuthi ngabe ngiyafa. UMessi lo Benny konke kwaqalisa ukumeka isense manje. Ipain yakhona was unbearable. Ngacaka umzimba wonke wawohloka. Kungasenani long story. Sahlala labantwana bami iminyaka 3 yonke kungela communication lobaba wabo. Lami ngazothola umsebenzi. Saqhubeka labantwana bami. Ngathola umsebenzi owahambelana lama qualifications ami. Kwasokuphileka. Ngaphiwa le company car. Ngazofonelwa nguloya wethu lo Benny esithi ngibuye ema-ofisini akhe. Ngahamba vele ngisithi nxa kuyi-divorce ngiyahle ngisayine khonapho ngoba akulanto engiyifunayo kuBenny. Kanti uBenny wayesefake indlu ebizweni lami, lamabhizinisi akhe wafaka kimi kanye lamakhodi akhe awebhenki, konke in my name. Ngambuza uloya wathi angazi ukuthi uBenny ucabangeni, mina ngenza engikuthunywe nguBenny. I was shocked honestly, kodwa vele ngathi angimfonele. After weeks uBenny wafa. UMessi wayesithi uzothola konke kanti no. Ende futhi uloya wakhipha ama-DNA results. Umntwana lwana engangimqanjelwa amanga nguMessi kuthiwa ngumntwana weboyfriend. Umntwana yena lwana uMessi kuthiwa wayethe kuBenny ngumntwana wakho. uBenny wabethatha ama-DNA wathola ukuthi umntwana lwana ayisowakhe. Wafeyinta uMessi the day kubalwa iwill. Abangani banzima. UMessi wangibonisa okukhulu. Indlu leyana ngayithengisa. Ngathenga eyinye ngoba yayigcwele ama-bad memories. Yiyo-ke i-confession yami. Be careful ngabangani. Yiyo-ke i-confession esuke kudade wethu. Akunzima. Abangani banzima vele. Vele kaningi sibulawa ngabantu abaseduze lathi. Especially abangani. Fanele sifunde ukuthi abangani bethu fanele sifunde ukuthi asibatsheli izinto ezenzakala kuma-marriages. Fanele ungatsheli konke umuntu because awukwazi ukuthi ozokuhlaba ngophi. Anjalo wayetshela umngani wakhe sithi umngani wakhe wabehamba ngangemuva esiyakhuluma lo Benny. Yabo. So, kunzima. Abangani fanele sibe careful ngabangani bethu. Ufanele ubekwazi izinto zokukhuluma utshela umngani wakho, ubekwazi lezinto zokungakhulumi. Ngoba ekucineni vele umuntu vele uzoshuwa ama-true colors akhe. Umuntu makuyikuthi uyakuzonda uyashuwa ama-true colors akhe vele. So uMessi wagcina sesitshengisela ukuthi yena wayelomhawu, yabo. So into zalezo ziyayenzakala kaningi ukuthi vele ama-friends babefuna amadoda awethu. So into fanele ube careful ngayo, ufanele usafe izinto zokutshela abangani, yabo. Ezinye izinto it's best maze private. Akula muntu ongakwanisa ukudestroy into yabi private because uyabungakwazi ukuthi kuyenzakalani, yabo. But into uyi-expose to everyone ukuthi yikho kwenzakalayo, so it's very easy ukuthi umuntu ekulimaze. Despite ukuthi ngama-friends
kuyenzakala vele nje empilweni, kufanele izinto zakho keep it private. Kaningi ungatshengisa abantu izinto zakho zonke ukuthi kwenzakalani, because abantu they are going to use that as a weapon ukuthi bekudestroy. So try by all means, as these days kune social media, try by all means ukuthi ezinye izinto uzifihle ukuthi abantu bengabi kwazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Yabo. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share. Ndaboka.